Yesu nashimwe bene data bakunze umusaraba, amakuru yanyu muraho, nukuri amahoro y'Imana bane namwe. Ubu ngiye turi mu cyigisho cyitwa ngo mugabo nimwige uko wofata umugore wawe neza. Mugabo nimwige uko wofata umugore wawe neza. Haleluya. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Nukuri ndakunda abantu b'Imana, kandi hari ijambo mperutse kwigisha rivuga ngo ingabire nkuru, mbese ikintu gikuru gusumba ibindi ni urukundo. Haleluya. Urukundo bene data, burya mw'ubuzima nkwiye kwigisha, kubigisha n'ibindi, hanyuma byabafasha mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Haleluya. Mugabo nimwige uko nukuri birakenewe, nimwige. Haleluya. Reka rero hari ibyo turi buhereho step by step, hari ibyo turi buhereho. Reka rero ku bantu batarafyonda ku kantu gatukura ni mugafyonde, hanyuma mugume muronka izindi nyigisho zitandukanye. Yesu nabaha umugisha. Bagore, ntimugire ngo narabibagiye, ntabwo nabibagiye. Gusa nyujijeho kino cyigisho kuko hari abantu bambwiye ko nkwiye gushiraho n'icy'abagabo. Rero uyu munsi uko umwuka wera ari bundongore niko biri bugende. Haleluya. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kusubiye kunyemera kuja imbere ya kamera. Habwa icyubahiro mwami. Kano kazi urazi ko atari akazi koroshye, urazi ko ingo aziko zasambuka ari nyinshi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undungikira umwuka wawe wera kugira ngo nasame na wavuge, ampe amagambo menshi mbese yo guha abantu bawe. Haleluya. Ndirukanye imyuka mibi yoba ishatse kuza kumvangira mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka, undungikire abamarayika bawe kugira ngo bangote. Mwami, ndakwinginze data, abantu bari bwumve ino video, mwami ubahe kunyurwa, ubahe gufashwa. Haleluya. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bene data bakunzi ba Kristo, ino video ntabwo ireba abakristo gusa, ino video ireba n'abatari abakristo, kuko abafite abagore cyangwa se abafite abagabo ntabwo ari abakristo bonyine. Haleluya. Icyambere tugiye kuheraho kuresha wa mugabo we. Abagabo benshi barishira hejuru bakemerera umukobwa ibyo badafite. Ukiyadukiza ukamubwira ati ndagukunda sheri, ati ndagukunda, ati ndafite imodoka hariya, kandi ubwo uri kuramubesha. Ndakubwire wa mugabo we, namba uri kuragenda kubwira umukobwa ibintu udafite, umenya ko mu rugo rwawe uri kurikururira ikintu citwa ikibazo. Icyambere uzaba wamubesha. Ugiye kuresha umukobwa, mubwiza ukuri. Namba ata kintu ufite, mubwire ko atacyo ufite. Umukobwa
agukunda azagukundira uko uri. Haleluya. Kubwiza nya ukuri na mugenzi wawe. Icyambere, kubwiza ukuri mugenzi wawe, ntuze umubesha. Ndakubwire, niwaguma umubesha akamenya ko umubesha, nta kwizera azakugirira. Ukwizera azaca guta kubera iki? Umubwira amagambo yo kumubesha. Uragiye kumuresha, utangije ububeshi. Ngo ndafite amazu menshi cyane, kandi ubwo wibera muki? Wibera mu nzu ya shitingi cyangwa se mu nzu y'ibyondo. Ninuze n'ikiyiko mu nzu ntufite, n'inkweto ntugira, wambara ikama mbiri, ariko uragenda ukabesha umukobwa uri kuraresha, ngo urafite ibintu naho atabyo ufite. Ako kantu k'ububesha urinze umubesha, nukuri uzaba wikururiye. Menya ko niyakujako agasanga biriya wamubwiye siko biri, wa mugabo we, ni hahandi uzasanga ufite ibibazo mu rugo rwawe. Ari we wabyikururiye ibibazo, ari we wabyikururiye. Vugisha ukuri, muvugana ukuri, umubwiza ukuri. Namba ata nkweto ufite, mubwira ati nta nkweto ngira. Sheri, ubibona gute? Ese uracankunda? Ati sheri, ngewe ntaho mfite mba, nibera mu nzu ya shitingi. Ari umukobwa gukunda koko ashaka kubaka, azagukunda. Haleluya. Abandi bagabo nabo baragenda bakajomera, bakaja kuresha umukobwa afite amafaranga, bakambaresha ari amafaranga yabo bakurikiye, atarukundo bagize iki rubatwaye. Ubwo n'ububeshi. Umukobwa akazagira ngo uramukunda, naho shwi uri umukundiye amafaranga. Mwabagabo, mwabasore, ibyo ntago mubikora, cyangwa se ibyo ntago muzi ko biriho. Umusore atereta umukobwa afite amafaranga bivanye nuko yamubonye ko afite amafaranga, atarukunda mufitiye. Wagenda ukamukonoza neza, ukamwoza, ukoza amafaranga yiwe yose, ukayarangiza, ugaca utanya kuvuga ati nayi nahumye, nagutoye byagenze gute. Ugaca utangira ukamwikupa kubera ko umukonoje. Mwige kubwiza abantu mukundanye ukuri, ntimukabeshe. Niwamubwiza ukuri agasanga ibyo wamubwiye ni by'ukuri, azakwizera kandi azanagukunda. Reka ndanakubwire, niyasanga ibyo umubwira ata kintu cy'ukuri kirimo, nta rukundo ruzahaba, uzaba wikururiye. Nkaba ndiko ndahanura abasore, hariho n'abagabo batagira abagore. Mwabasore mwe, mubwiza abakobwa muri ko muraresha ukuri, kugira ngo ntimuze mwikururire ingorane. Abagabo bamwe bagenda bagatira amapataro, amapokete, bagakubita ugaca usanga bariko baragenda bidunda ku bakobwa, bababwira ibyo batazakora. Bababwira ibyo batazakora, kandi bakabemera ibyo badafite. Wa mugabo we, namba ata kintu ufite, ntago wizera neza ko uwo mugore ugiye gushaka ko muzabishakana mukaronka.
kuruta kubwiza umugore wawe ububeshi. Haleluya. Nimubwizanye ukuri, mubwira ukuri. Nubwira umugore wawe ukuri, nubwira umukobwa uri kuraresha ukuri, ntacu uzaba, uzubaka. Haleluya. Mpereye kuri. Ikindi, umugore ugiye umubwira utugambo twiza, tujya tugambo twiza burya dutuma umugore anezererwa. Nubwo waba uri umukene atacu ufite, ariko ukamwereka urukundo, ukazimubwira utugambo twiza atakumubesha. Abagore ntago bakunda umuntu ababesha, atakumubesha. Ukazumuzana udushugwe, ururabo. Nubwo wagenda ugaca amababi y'ibiti, cyangwa ugafunga ugafatanya nk'uku, cyangwa se ukagenda ugaca indabo mu muhanda, ukazizana kabisa n'urukundo, ati sheri akira indabo. Umugore wawe azabona ko atamafaranga ufite, azagukunda n'ubundi. Amagambo meza arakenewe ava mu kanwa kanyu kubwira umugore wawe. Haleluya. Ikindi kintu umugore akunda, kuza umubwira ati uri mwiza. Nubwo yaba umunwa umeze ngo nubwo umunwa waba uri ino, ukamubwira ko ari mwiza. Ati ukamubwira ko akurutira abagore bose bo mw'iyi si. Ako kantu karamujamo, aranezerwa, yirirwa neza. Urazi umugabo wawe kukubwira utugambo twiza ataburyarya burimo, wumva unezerewe. Haleluya. Ikindi, umugabo ntago akwiye kugira abagenzi b'abagore. Kugira abagenzi b'abagore rwose nukuri, reka nimwihangane, mureka abagenzi b'abagore. Namba wubatse umenya ko wubatse. Namba wubatse mwene data, umenya ko wubatse, umenya ko ufite urugo, ugiye kubaka urugo, atabyo gufyinata. Bimwe byo gufyinata hanze, wazubona umukobwa kamukubita kwibuno, wazubona umugore mwiza ukamukubita kwibuno, wazubona umukobwa yambaye ubusuga ugatangiruka ukareba. Umugore wawe niyakubona uri kurareba amabuno y'abandi bagore, nubwo umukobwa yakunyuraho gusa uri kumwe n'umugore wawe, ugaca uguma umureba, azagukurura umwenda ati mbe wa mugabo we uri kuraraba iki. Aho ngaho hazaba hagiyemo akadefo kitwa ko ushobora kumucitinga, cyangwa se kugira iki, kumuca inyuma. Ukwizera kuzagabanuka, azaca atangira kugira imitima mibi ibiri muri we. Ati umugabo wanjye kareba amaguru y'abagore, agaca abakurikiza amaso. Bimeze gute? Mwabagabo mwe, mwirinde irari. Kandi ikindi, nambuzi ko ufite amafaranga, ugaca wigira kwira za mushikaki, inyama zokeje mu isoko, ukagaruka mu rugo uri kuramusanganiza umube ngo ukamusanganiza umube, cyangwa se ubwangati. Mvuga uko umugore wawe ari mu nzu atakintu na kimwe yariye, umenya ko uzaba uri kuragira iki, umenya ko uzi kurazana iki, ingorane mu rugo rwawe. Ayo mafaranga
uba wagiye gukubitagura hariya muri resitora, genda ushakemo ibyo uhaha, uhahire umugore, umushire ateke murye, musangire mwese. Umugore azagukunda, azagukunda. Haleluya. Umugore azagukunda. Umugore wawe akuvugishije afite akagorane, niwumvirize ingorane z'umugore wawe afite. Ntutangire kumubwira ati ngo nyirekera, ngo nyibisiriza, ngo mu nyuma. Ibyo ngibyo ntibabikunda. Bashaka ko namba bafite utugorane abagabo babo babumviriza, atano gukankamira umugore, kuko umugore ntago ari wo gukankamirwa. Umugore n'umufasha wawe. Mubwire pore pore, mwicare, bibaye na byiza mugende mwicare ahantu muganire, muganire. Hanyuma umubaze, umubaze ingorane afite. Umugore arakunda umugabo amwitayeho. Abonye ari mu bibazo, nawe ukigira nk'umengo ntubireba, umugore atangira kugira imitima ibiri, imitima ibiri. Aca atangira kuza kwiyumvira nabi. Haleluya. Namba ufite ifone, umugore wawe ari mu rugo, si umuhamagara wumva uko amerewe. N'utugambo twiza, nta kumuhamagara umutuka umubwira amagambo mabi. Isheri wanjye, uri hehe, uraho, aho mu rugo bimeze gute? Nawe zakubaza ati aho ngaho kazi imeze gute? Azabona ko umwitayeho. Ariko kugenda ku kazi ufite ifone, uje wahaze, azakubaza mbe wariye hehe? Abagore baranezerezwa cyane iyo babonye umugabo aje kurya mu rugo, kuko ndakubwiza ukuri, ayo mafaranga uba uri kurarira hanze, uba uri n'ubutunzi uri kurata bw'iwanyu n'umugore. Byiza ni ukuzana ugahahira umuryango, hakuja hariya ngo urye uri wenyine uzinda yabyimbye, umusanganiza umubi. Kandi ushitse mu rugo, reka kwigira ingare. Umugore wawe ibyo ashobora gukora yabikora, wewe icyo ukora murasuhuzanya. Mugore wanjye mwiriwe gute da? Namba mutavuganiye ku kazi, uje ngaha mu rugo cyangwa uje mu rugo, ukamubaza mwiriwe gute n'abana. Nawe arashobora kubaza ibyiwe. Ariko bene data, abagabo beza, nimwige gufata neza abagore banyu. Nimwibuke ko umugore arakagufa ku magufa yawe, ari urubavu rwo mu rubavu rwawe, cyangwa se ari urubavu rwawe. Mvuga uko umugore ni uwo gukundwa. Imana yabahaye ijambo rimwe ritagoye bene data, ngo bagabo nimukunde abagore banyu. Niko Imana yabategetse. Ariko murafata iryo jambo mukarishira ku ruhande, mugaca mutangira kuza mukubita abagore banyu, mukabakubita ukamengo n'abana muri ko murakubita. Mbese mwabagabo, ese iyo ubona uri kurakubita urubavu rwawe
uri kurakubita umubiri wawe kabisa, burya wumva kweri uba uri kurakora neza. Urafashe umubiri wawe uri kurawukubitagura, uri kurawukura ijisho kabisa, wumva uzaba ukoze bimwe Imana yabategetse ngo bagabo mukunde abagore banyu. Reka ninjire mu bintu bijanye no mu buriri, ndabyinjiramo. Mugabo, umenya ko umugore nawe afite uburenganzira bwo gusaba umugabo wiwe, kubwira umugabo wiwe kamukeneye. Ntugire ngo n'umugabo gusa afite uburenganzira bwo kubwira umugore ngo mugore ngo ndagushaka. N'umugore arafite uburenganzira bwo kwegera umugabo wiwe ati mutware wanjye numva ndagukeneye. Iyo byagenze uko rero umugore akagukenera, nukumwemerera, kuko nutamwemerera nibibazo. Ndakubwije ko nutamwemerera nibibazo. Haleluya. Ikindi nimwige kumvikana, mwumvikane. Umugore ni itara ryawe, umugore ni itara ryawe. Haleluya. Umugore n'akarabo kawe. Umugore Imana iba yaguhaye akarabo, uba ukwiye kugafata neza, uba ukwiye kugakunda. Umugore n'akazahabu Imana iba yaguhaye kakayangana. Nimukunda abagore banyu, nimukunda abagore banyu, mureke kubandagaza ngo umugore wanjye ameze uku, ngo umugore wanjye ameze kuriya, ngo umugore wanjye mu buriri ngo ameze uku, ngo umugore wanjye mu buriri ngo ameze kuriya. Oya, ntago ari byiza abagabo beza, ntago ari byiza. Ntimwandagaza abagore banyu, kuko niwaje kumwandagaza uzaba uri kuriyandagaza. Wewe ni wewe uzaba uri kuriyandagaza, kuko n'umubiri wawe, kuko n'abagabo uzabibwira hariya bazaguseka, bazabona ko umengo nta bwenge ufite, kandi uri umugabo ufite ubwenge. Gutwara umugore wiwe hanze, kumutwara kumwandagaza. Bagabo, muze mubika amabanga y'abagore banyu, muze mubika amabanga y'abagore banyu. Umugore ni uwo gukundwa, ntago ari uwo gutukwa. Umugore ni uwo gukundwa, ntago ari uwo gukubitwa. Umugore ntakubitwa, umugore ntakubitwa. Umugore n'umufasha wawe, umugore ni umufasha wawe. Kandi ikindi, namba ubona umwenda wiwe ubona ko wacuye, ntiwagenda ukaja kumuzanira uwundi mwenda mushasha ukamuhereza ukamwambika. N'umugore wawe. Ubonye ko amavuta yarangiye wifise, ntiwogenda ukagenda kumuzana yandi mavuta ukamuhereza atarinze kukubwira. Erega si ngombwa kubwire, si ngombwa kubwire. Cyangwa se arafite uburenganzira bwo kukubwira, arafite uburenganzira bwo kukubwira ati mutware wanjye amavuta yanshiranye, ati ubona gute wonzanira akandi gashasha. Ariko ntiyabikubwira, ntuzutanye uvuga ngo ariko wa mugore we ngayo mavuta ngo yakoresha gute. Aha, umugore ni uwo gukundwa, ntago ari uwo gutukwa cyangwa ukankamigwa.
Haleluya. Umugore ntabwo ari uwo gukankamirwa, umugore ni uwo gukundwa, kuko Imana yaramuguhaye kugira ngo umufate neza, umukunde. Kandi ikindi, umugore aguhaye indya ukumva harimo umunyu, ntumukankamire. Namba wumva ko harimo umunyu, numubwira ati sheri wanje, ati ntuge ngo ndakubesha, tora ikiyiko. Umubwire yumve nawe, kugira ngo ntajye ngo uri kuramubeshera cyangwa se uramwanga. Mbese mubyumvikaneho. Umubwire neza, azakumviriza nk'umugore. Ntumukankamire, uhaguruke ngo ubimumeneho, uhaguruke ngo umutuke, mbese umumucyurire niyo yajava, umucyurire ngo ubuzima bwe yabayemwo, umucyurire ibintu byose. Nukuri ibyo ntuzubikore pe, ntuzubikore. Ikindi, mwabagabo mwe, abagabo murafite ikigari, muragenda mu bagabo bagenzi banyu bakabahanura ibintu bibi byo gusambura urugo rwawe, ugasanga ibyo bintu bivanye hariya ubijanye mu rugo rwawe. Ese bundiho wewe uba ukwiye kwanurwa n'abantu uko wubaka urugo rwawe? Ese mu gihe muba mwaragiye kureshanya, hari umuntu wari waratwaye kugira ngo akubwire ati resha uko? Nimwaza muja gushaka impanuro hanze ngo bahane ukuntu ngo umugore wawe nukuri uzasambura, kuko bazakubwira n'ibintu bitari byo, usanga ubijanye ku mugore wawe, umugore wawe bimunaniye kwihanganira, usange atangiye kuza akubwira nabi, cyangwa se usanga atangiye kuza kugaya cya cyubahira kikwime nk'icy'umugabo. Nimubembereza abagore banyu, ntimubakarire, muriko murabavugisha ntimubakarire, mubafate neza. Ngiye numva nageze ahangaha, ariko abagabo bameze uko bakankamira abagore babo, nukuri muhinduke. Aha, hari ikindi nari nibagiye. Abagabo murafite ingeso zo kwambura amafaranga abagore babo. Namba abagore bari bakora akazi bahembwa, ugasanga murayabatse atamwumvikano. Mukwiye kugiranira umwumvikano, muri umubiri umwe. Mukwiye kugiranira umwumvikano, mureke guhahaza abagore banyu ngo nuko ari abagore mukabafata uko mwishakiye. Bafite akazi, bazi amafaranga mu rugo, hagupanga ico mwogikoramwo cyangwa se ico mwayakoramwo ayo mafaranga, uramuhahaza ugapanga ibintu bitazazana inyungu mu rugo. Ayo mafaranga abari amafaranga yo mu rugo. Mukwiye gupanga ikintu cako ayo mafaranga cyava mu ayo mafaranga, mugapanga. Atabyo gufata ukamwaka amafaranga n'inguvu, ugaca ugenda ukajana hanze ukayakocagura, ukaza wahaze. Umugore akaba azi ko yakoze, ariko yareba akabona ko ayo mafaranga atana akamaro amaze mu rugo. Ugaca usanga umugore ariko arakorera ubusa, agaca atangira kwiyumva nabi ko yaba ariko arakorera ubusa. Kubera iki? Abona ko amafaranga ariko arakorera atakamara ikaramara. Nimwige kugira iki? Kumvikana n'abagore banyu. Nukuri nimwumvikana n'abagore banyu, urugo ruzagenda neza. Ntimushirinda imbere. Umugore afite ikibazo aza kubwire, umwumvirize.
arafite uburenganzira bwo kuza kubwira umugabo wiwe uko yiyumva. Ntuze umushire hariya. Hari gusanga abagore bafite ibibazo ugasanga barabigumanye, ugasanga mbese bivuyemwo bibateye n'ubugwayi bivanye nuko bataronse uwo babibwira, kandi yitwa ko afite umugabo mu nzu. Nimwite ku bagore banyu, nimwite ku bagore banyu bene data. Yesu Kristo nabaha umugisha. Nzaguma shiramwe yandi ma video nayerekeye abagore, sabagabo gusa, n'abagore nzabazira. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo data. Ndakwinginze umuntu wari we wese ari bwumviza no magambo, nukuri mbese umuhezagire kandi umuhe kunyurwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Ndababwire, nimukurikize bino ndiko ndababwira, muzareba impinduka zizaba mu rugo rwanyu. Ndiko ndabigisha kugira ngo tugwanye kino cyorezo cyitwa divorce cyateye isi yose. Yesu Kristo nabaha umugisha.